Nakable Pibaro, Nakadon Bosco Media Network, Nguan Ra Shapi, Khuborjylla jong katayo baar jong panay RYMPHANG arajar arpusa. Kimat bakong san hagini katayo baladep kilong. Kasning kakraw porlen na uling do saat Victor Peit Catholic NIAM Shillong. Smam dap ke podium Divine Savior Nong Khmai Parish Hakamit ni balang berdpe. Sya umau mer basan pau kenjok ke balang Shillong Catholic mau pro. Bat pelong procession Eucharist ke Saint Teresa Parish Nong Shirngat. Bat mentangin pasik Khubor bakam penyak. Ulingdo saat Most Reverend Archbishop Victor Lingdo DD ke Jilan Yamba Catholic Shillong. Haka katlai terik RYMPHANG. Ulap lait pai ba ia kesning ke kraw porlen ke basdang haka sengi balang berdpe Ash Wednesday ke katsau terik RYMPHANG. Bat nek sau pau sengi linter haduk ke sengi thoding bakut ke arp kendai terik luber arajar arpusau. Bat buat sekepas ka bakut haka laipway terik luber. Haka seneng ke kraw bala pelat pai ba haka katlai terik RYMPHANG. Uling dok saat Victor ulakot ya baro kiling dok kiriu niam bat pat Catholic shitlup ke jalan niam ba Shillong ban pai ke jing mut jing berkat syakilai teli kimat bakongsan hakani ke jing Kristan hakani ke ayom len. Kita kimat kilong ke jing duai ke jing sya jing it bat ki kamle isne ye kiwei. Uling dok saat ula pinken mau ye ke jing seneng jing kraw jong Jesu Kris ban duai ban lait ne ke jing pensyoy. Ula kenturu ban sya jing it na kinu-kinu jing mlin ki baway Kristan ukerni haka jing baman kesngi. Ula kenturu ban nek ki kami isin ayi ki beduk barang li bat ki marjan marpa ki bedon kami ki jing irap jengi haka ni ka ayom len. Uling dok saat Victor ula kenturu ki Peit Catholic jong gani ke jalan yamba ban duai na kebenta ke jing suk haka perthai kamtam haki tu kiri baklang katma bat ke jing yak beril. Ula kerpat iki Peit Catholic banduai na kebenta ke jingsuk hari India, kamtam na kebenta ke election banwan. Kenang bakari kan sei ki nongilam ki babha, bat banduai ru na kebenta ke jela Meghalaya, ba ke jingsuk kan syong ne hapadeng ki Peit nong syong shnong jongka. Ula kenturu banduai na kebenta ke jalan Yamba Shillong, bau blay un kerku bat un the kerhai ki jing a jong u na kebenta ke jing don kam jongka. Ro kilengdo bat kiruniam ki batre haka aj se sisap Shillong. Renkat baro pi ki paj para bangej baro jong ka Shillong aj se sis. Kong ni syap ngashim gani galat ban aj kublay ya pi baro. Bat hakum kani Khubor ngashim gani galat ban aj kublay kam tam la syai ka sengi kat sau tarik RYMPHANG arajar pusau ngin sedang ya ka ayom len. Kadai ka ayom makerpang jong kabalang. Hakani kapor len, ayom len, kapor bakapit kan mau ingi de kabalang, bang ide banlong kibriyo, kikistan, kibaduay. Kiba syajing it, bat kibala kam isne. Kini kilai penta bat kong santam, haban nyai lenti kini kisau posengi. Banduay, Jisuang dwai bacharai berpinjab ya kajing pensyoy jong kani kepartai. Kebar ujisu hikai yangi barlong rubor kiba syajing it. Ini ban syajing it hoi nagabam kadi nagajing belen kiba sniu balai pujat lek prokom hakum kini kipor. Bar kebalai pade kepor ban lek kam isnei. Kajing lek kami senai ki para beliau, ki para majan marpa, ya ki beduk ki barang li. Bat kani ke kam lek isnai ka sedang ni kong nalaying nala Samla jong. Bat iye siying sistem, banya ma siying sistem, bat banya Krisyan iwi pan. Bat hakani kaporu kabalang ka wer ka khot yang ibaro balong ki beliau ki baduai. Tong in duai kam tam he na kabanta ka partai brakaway banyomat biang sechisin ka jing sup kam tam dugiri badon preng ka jile athma. Tuin duai kar pangru e kari India jongi kam tam he shibon ka jing e chitunju mangimat kari India jongi brakaway kam tam ka jing pen kare collection
nga bandwai khrang bangin yo kinong yalam ki babha ban ngi di bandwai ru ya ka state Meghalaya chungi bangin non berba kaching sok kaching pha kaching mian doin dwai ru nam taka archdiocese Shillong chungi na kapna kaching tumu ba pher nga shim gani kanat ban khublei sa shisen ya phi baro ai ba gani ka porlen kan long ka por ka ban pen kala yangi shaka ching pha shim gani kanat ban khublei ya phi baro sa shisen ai ba gani ka porlen kan ai rap ingi ban pen sei so ashibon ki so ki babha ki ba eat blei eat parabril bat ka por jong kan ching kala ka bamot khublei ya phi baro Kumba kabalang Catholic has telak keperthai kelaraki kejing sedang jong ke Portland nadu kesengi balang berdepay kata kakat saw trik jong new benai rempang arajar arpusau keni kedai kesengi kebapin ken mau yangi bangi dei kinong pop bat kumjuru ban pin ken mau yangi bangi wan na kadomet bat sha kadomet ngilit pai endala dei kapor bat ru bangin kella kabamot Tikumta hakini kekinti kipat riunget balang Catholic ke Divine Savior nong Thamai Parish bat kibabun kibawan na keleng ki parish banajan bat najengai kilawan shimenta shidrem naduk kemas bakut balapin minta the Reverend Father Augustine Kotala Parish Priest hakajinga donlang jeng kibabun ki sister kibawan no convent auxilium ki brother bat kibahalor Reverend Father Augustine ulaong berkumbangi raki ki ayom bekerpang jong kabalang Catholic haki rukom bepher. Henry keni ka ayom len kade ka ayom ka bekerpang bakapin ken mau yangi bengilong kinong pop bat ngin kella ka bamot. Ne kade ka mas balai ngi pilong a kana ka singi ka bekerpang jong kabalang chungi. Kajuan jopiru kalong kata kasin ba piko ban sedang no ya kana ka ayom bakut ka ayom Lent da kajing ruble ba da kajing yed karaskem limba kane kayam bakuit ni pin krayala de nagabanda kasngi burong paskal ngitip akasnem dimene ble ni don ki ayam baper kayam banikong kalalong ka ayam advent agabangila pin kray nagabanda kasngi burong Christmas Hadin bade ngilayo ka ayam Christmas akabang ngila sharkmen namaro kuleng jisu don kapaden chungi Hadin bade bindang isdang kane ka ayam Lent akabang ipin kre dalade nagabanda kasingi burong Paska ka ayam Lent kade ka ayam kabakerpang kabalang kabuha kamad chungi kenamba limba kane ka ayam bakuit ngi pintu maya laga jingim ngi wan kamjan shau ble badi ngi killa kabamut ngi no yakipok kisang ga jingim jungi badi ngi priang ya bu jisu kum mesaya kum unong pinim maga jingim jungi Kabalang Catholic mau pro kabaha papo jong ka parish nong po haka khatway terik rempang kalayo ban rakhi ka jingdap san posnem lani ka golden jubilee haka jing shakri blay ka jongka nadu balaseng ya ka house nem khat khandai spa nya pusa la rakhi ka ni ka jubilee ksiar hasin Nicholas Catholic Church mau pro haka ni ka sngi ki pat reunget jong kabalang Catholic ki banajan bat na jingai ki lawan ban sakhilang ya ka ni ka sngi da ka bay shimentalang haka mas bakhot Hakabau Archbishop Victor Lingdo ula penmentai kamas bakut. Hakani kesengi dek paungut ki hebret ki layo ban pediang yu Jesus Christ hakasin ke beningkong. Layo ru ban penhap lama no e ketika jingrakhe haka khatway terik rempang dau Father Peter's Imle Parish Priest jong kanong po parish. Archbishop Victor Lingdo ubalong ru kumukong san habakren ha ketika jingeseng ula ai ke jingket bok ket rubiang ye kabalang mau pro bakindang la banjam shushu shaduk kisnem ki pesakmat harkat ke jing shakri blay ke bakut uloong
ke Khubor ke bengidai bandra kini kesengi dap san pausnem jong kebalang kedai benginya ma markeliang ngimdai ban bu not ye gitu ki balakum bakla hakajing em jongi. Ini kata dongin long berbor tiba ai tenut hok play. Jisu lai tu syai klam manga pian mla. Renka banya kita job lot. Niang scam. Kom kita ke Kristan Orisa kisah penyak pun bak dalam rekod kita. Upap god sebenarnya ki balong kita ki balakerku. Hoi syalai ben syirke. Ladang dan kecil klan kecil ni nam na bagian. Klan kecil ni jodoh nama kata kena kesenam jibini. Bo yo play hati kesem jopi. Utrai jisu de balong pedang do juga yang kesem jopi. Ya kilok pai kilok kemi. Ya kileng do akademiam jagi lo umcil. Bo yo play pedang do kecil jopi. Jisu ang klam nga pian long eram. Ringkat banga kesejak iki maro. Kabar, gobi kon Kristan kami persiap pada tres tomlan, hak trenan. Upaulos mendem Shillong, nada pilih kena menukam train itu kena non kemasem, nak bertak keburam je obleh, hak tre sitom. Gobi kon Kristan ni habat tre sitom. Kelam obleh inamla ban tre sitom. Kelam kecil tre sitom inam dak kebam kadi gob kesem. Kelam kecil Tristom minam la batkiu seprak kena school, kena college. Kelam kecil Tristom minam la kum kena orang batpemi kabam kini kum kesem la jong. Kelam kecil Tristom minam la batpendapat biang ikut kikti. Nama kata bantre sitom. Kini ni kecil khot belai. Ha kecilnya inti biang dunia kena kesedam golden jubilee bantre sitom. Balai kecil macam pak ni habat kiar kecil seni percaya kecil ni jadi petani percaya boman percaya kecil bisnis pihun percaya kecil tenju percaya kecil seni jadi percaya berbuncat sedang lain ngasam jong tolong berbor kiba job kini kecilnya ni percaya kibor kecil dong uksur boman ubudin yang ni Hendrai nadang idon uplay isa job iki bara. Terkadau pabakot John Paul Baar de bu berasdangi kene gasdam bat peken mau iki bapang masdam wang long ki basnaulam long ki baisnai long ki bama long ki bapriang wewepat long ki bakersyan wewepat ada kene gasi bangi kedulan in raikot Balong kita dibahas ngaulan kebau Yesus selam yang ni compassionate. Long kita kebau Yesus yang ni love one another. Long kita maaf we part forgive one another. Long kita ya senran lang kebau Yesus. Walk together with Jesus. Make Jesus entah yang lain and work hard. Nadagile kata Ublay usah penjab yang iki bara. Nado ka history jaga percaya jaga balang jeni. Nado ka por Moses citra tak beliau. Hendak job ublay job. Bani alam ni kita ki Peit Israel menpelai lot yaki. Ublay le dai ki tekinong syun. Ulak pliwang pada keduriau. Habar yak pat kinong syun nak telap lot yaki hadu pada yak lot. Dagile iki kat Khuborjylla boleh penjab yang ni. Pendap penbiang yang ni. Unai boran mesin yang ni. Tu kini Khubor kata kini kejian nanti jadi dua. Tu yang sahnya ngan yang sapi. Nada pi yang sahnya pin seiso sibun. Kita ke sei iso kebab boleh kuai kan seiso. Kita iso. So jom mesti berkuat. Kita kisah yang mesti berkuat. Jingie, jingkeman, jingso, jingiaisha, jingspun, jingloy bersin, jingiai kebaskan, jingsore, jingla bersin siapa lagi. Dan idon you play, ni lobro kebe you play, you prapi. Ladang idon you play, ni keman berbor, dan bagi dia you play. So jaga jingkeman. Ladang idon yang mulai ngelok atia juga jinsuk. Dono ruai man kepuat di bagasi ni om at o jinsuk padan che.
kan ba ka jik suk dan che kita nak play krem play cina men yo jik suk pet ka jik huri hura perthai dia jani baru wei perthai lu balai krem dan play Russia Ukraine sila kamai da kai ban job wei pat job Israel ke bala jik ke pang lu play kira kama Persia Palestinian kena pat job kira kaigan job mengambil tadi baik melakukan job kendia jadi kan maba mentang sedang nadang duai nadang dan play syarkai election jadi tak tahu ki kisah jadi hamdan ki ledo ki dunia ki rit mesin mata balai insyaallah baik last time hayu pi menakini kesila kembali padar pada pastor tak nama pakai dan jelang lang hakata ka yir pastor center la perkingin dak pathur amba ki alap niam kami lap niam gawai sister apa justika asyakam tak nama makamai kena lainut baylet toilet lang gitu kamera berlainut gawai nak yang ngam pa sebatin thok nama ki sister ngapniap noi lagi saya kawan dek lang kamet cuma syakam sister api lakam kan stres kan dah pia po asam jong iru dan kini si menensi onai kisah ni bendo ki do jong jisu kemaria idol ki ma ki play thao yang ni ki play shisha ki khot play thao nanda po chastika Minister Joki, Prime Minister Joki, Chief Minister Joki wang ngangkop ya Kristan 4 pesannya banyak nama Kasin Teresa Parish Nong Sherngan Minha ka khatway terik rempang kalayo ban penlong ye ke procession Eucharist hakashnong lapalang. Lasdang ye kini kesengi procession jong ka parish da kamas bakut ha ka por shipho baje min step balapin menta da ifada kinsai kurba ha ka jingsen ran lang ifada Robert Kriam padarang ba kate ka parish ipadar Moses Kongwir bat ifada Potasius Singkli. Padar kinsai ha ka sning ka kraw jong u ye ki pat jong blay ulasot na kijing puli jong ka sengi blay ba henriu ha ka por la ya. Hakati kesengi lapin chong kya shu ya kamas bakut de kijing ruai bas ngau tenat jong ibani masar bat ikaira masar bat ki parlok ikong bashida masar na maulai. Hadin kamas bakut ha ka por shibaje lapelong ya kijing ya procession ha ka ba kilara ya ka Eucharist bakut ha saudong ka shnong lapalang. Lapin pu pin pieng ya ka procession da kijing wan shimenta jong ka savio generate band na maulai. Hakapor arbaje lapin kutno ek procession da kajing mani sacrament balayalam de Father Kinsai bat kajing kren ne Father Moses Kongwir. Kani kesengi kalong kabajop da kajing wan shimenta shitrem ki pat reunget jong Saint Teresa Parish bat ru de kajing put jing tem ne Savio generate ban maulai hapo kajing alam jong brother James Marbanyang bat Father Potasius Singkli. Saint Teresa Parish nong Sherngan manhaka khatway terik RYMPHANG arhajar arpusau kalayo ban penlong ya ke procession Eucharist hakasnong lapalang. La sedang ya kani kesni procession jaka parish da kamas bakhut hakapor shipho baji menstep bala penmenta di ipadar kensai kurba hakajing senran lang ipadar Robert Kriam ipadar rangba ketika parish ipadar Moses Kongwir bat ipadar Potasius Singkli. Ipadar kensai hakasneng ka kraw yaki pa jong ublay ila sot na kijing puli juga ketin ublay ba henriu hakapor latya hakate ka sngi la pensyong kya shu ya kamas bakhut da kijing ruai bas ngu tenat jong ibani masar bat ikiara masar bat ki paralok jong ikong bashida masar na maulai hadin kamas bakhut hakapor shi baje la penlong ya kajingat procession hakaba kilara ya ka Eucharist bakhut ha saudong ka snong lapalang lapun pu penping ya ketika procession da kajing wan shimbenta joka savio generate ban na maulai hakapor arbaje lapun kutno ya ka procession da kajing mani sakramen balayalam da Father Kinsai bat kajing keren na ipadar Moses Kongwir
Kani kasni kalong kabajop da kajingwan shimbanta shirhem ki Peit ringet jangka Saint Teresa Parish badru da ki jingput jingtem na ki Savio generate ban maulai hapo kajingalam jong i brother James Marbanyang bad ipadar Protasius Singkli. Yeah, hey.
Deki pau hajar ngut ki Peit Reunget Catholic kilawan tuit krui shek procession Eucharist hamaulas nai parish kabalong ha kakatway turik RYMPHANG arajar arpusau. Lasdang ye kini kesengi procession da kamas bakot akapor shipo bejemin step ha pelau ke yang meni St. Paul maulas nai ha kabalapin mentai kamas bakot the Reverend Father Bernard Lalu ha ka jingsen ran ringkat lang jong Reverend Father Sebastian Karmau Plang parish priest ka maulas nai ki brother, ki sister, ki bhalor, bat ki Peit Reunget jong katay katan. Hadin kamas bakot, lapelong ye ka jingyat procession ye ka Eucharist bakot, ha ka bada ki pau hajar ngut ki Peit Reunget nakaleng ki balang shnong, bat ki parish ki bamarjan ki lawan banshim benta shitrhem. Kasabot ka balang shnong maula masih. Support ada ki sister, mau ki brother, but reunion para buat di bagian lang mentarasi ini mahabat pun ini juga joki reunion support ke balang senang tengah ini juga balang senang tengah buat ke balang senang patuh Family tadi Shillong betul. Haka katway terik RYMPHANG arajar arpusau ke St. Paul Parish Upper Shillong ke lepelong ye ke jingyat procession Eucharist haka badi ki hajar ngut ki Peit Reunget jeng ki sub district bakan THUP ke Sadau Milim sub district Pomlakrai sub district Batlaimer sub district harengkat ki babun ki Peit Reunget ki lawan najan bat na jingai ya kamas bukut lepelong haka por shipo bejemin stamp Hakabau Reverend Father John Madur, Ubade Vicar General Barim, jong ke Shillong Archdiocese, ulapin mentai ye kamas bakut. Harengkat ke Jingadon lang, jong Reverend Father Topius Karngap Kenta, Parish Priest, Padar Silvanus Nongkenri, Assistant Parish Priest, Padar Albert Timawa, bat kiwe-kiwe kilingdo, kisistar, kibrodar. Habab haria ye kektinu blay Padar John Madur, ulong,
Bu jisu pediang sengobhai kinong pop bat ukhot ikinong pop bandon hajan jong u. Bat ulong beki pai riunget kidon kam ikijingisen e jong ublay. Hadin kemas berkut ha kenop hai sengi lepelong ye kejingat procession ke Bashir Raham buat segi program Lincoln bat kejing penkop buram ye kinong ket kam jong kabalang. Ya berkut. Hau blay badon bor baro bana pi ko men ko para bangala laptop shibun da kejing perkhat badaki ktien badaki kam badaki jingle kelen da ke jingle palat jonga da ke jingle palat jonga da ke jingle palat bakrau jonga namar kata ngakarpat ya kamaria bukui kebayai sa kathei soti ya kyangel bakiru kuy Sang banten sobhai ki boro ha ki bangale omda kabawat yala ke chong ke chingan koi inrei ya ke chingan toi chong ki babun nang bakim latin tulong ki batul thubut yanga kumbangaru ngalong uchong uchong Agak Khubor, bopang yang lingkut lawan sur jisu, pada badam khasiu lakerpa jingerap na uang. Nada miman mila dan lingkut yang jisu pad lasmol senya yu, lakriari agakti bad lakta yu, bad loang hu ngaman lukut no. Mardum tahu yang lingkut berjak yu, balap lingkut yu. Jauh lo bidong tinggal yu, berula pano yu sisindan long. Peit, wat ya tu beri, nrai kilet bak peni ya dia. Ladang badan fosil lakerpan jingarap na uong ladang memang melang lingkut ya. Ngiwan na kejuk kejingkut hagan ikasi. Barok ngiron kam, ya kecil snei ke jong play. Barok ngiron kam ni kecil mak ke jong play. But ngiwan show jisu, but shibet pinbut yu, alenter kilenti jong kan Shillong. Nama ni pak kon ong kumo ong ko papang yang lutut. Ladang memang melak ban kuy ya. Ngiron kam, ya kecil snei ke jong play. Nrei ngiron kam tang berkeret jadi ban ong ladang memang melah perempuan ya. Yang sungguh tu ya kan itu Bosco tentang kesini dan kebetulan dia kan bagi jikule kembali kom. Hadir bau jisu ulah kita yang dobre ubah yang luput ulah om kilet peni hakileng dok bagi duk Peit bagi duk saki bagi lokoi bagi duk IP kasernot lalu sertifikat kembali om. Berperi, berpila koi, bermentang, pila berwan yang siapa kebun, pila berwan yang. Story kasur jong bagaan pendap ki dari jingkmen bom cukut. Ai ban semi ki ke bayai hagalenti ki hukum jong play basam pangi ke bobha bakapade bagaan penlong ki ke long yo benta baki pai beneng.
bagi juga kujong play berenbor barok upa baru pun baru mensim bukut kan harapi bahkan sak baki julam boleh suk kamas kalawan misalnya yang lain. Hadirin kemas bekut hakano paisni la penlong da kajing reubletion ham ya kajingat procession ya ka Eucharist bekut bat bot da ki program lengkot ban penkup bat ai burom ya kinongkit kam jong kabalang. Kakat wei terik rempang arhajar arpusau, kadi kesngi sa akan mau ya kabalang shnong mushrut kumjuru ya ka yingkesem jong katekes ba Emmanuel Lamari, bola kenjo shaw mau mer ba arpusan snem lani jubili rupa hakajing syakri rat ba ya kabalang shnong mushrut. Ukatekes Emmanuel Lamari ulas dang banlong rang ba balang hakasnem kat kendai spa kendai pupra, bada kasnem arhajar san ulalong ukatekes haduk kini kesngi ki peminta. Lasdangi ketika sengi da kemas bekut ya Khuborjylla pobeji minstep balapin menta di ipadar jenstar nong klau parish priest ke saksniang parish. Ipadar jenstar nong klau ilong bekeni kedi kenuksa ke babha babarok kinong ilam kidi ban bot ban syakri hok ya kabalang hakinu kinu ki benta ba kabalang ke don kam. Hadin kemas bekut ladon ke jing penkup buram bat ai buram yu katekes Emmanuel Lamari da kilong kemi long kepa bat ki khun Samla. Tekis jong musyrat menedam arpusan senem ka jing long tung mengkitkan ha kabalang NEHU. Welcome, congratulations. Nak minta di kau. Ngidwai cimbok kin reality. Makin nam koi nan kia. But ngidwai nak minta di kun ikti. Badan pulih bagi nang la cuba Hadirin kemas bekut ladon kajing penkup buram bat ai buram ya u katekes ba Emmanuel Lamari da kilong kumi long kepa bat ki khon Samla. Kalau kru keburam jiu kali jan chow herba balang yong. Kublek sibun herba balang dua lar san snem takristom men. Ini kali bisa yuk her ngana kali yang presiden manpa wacnong. Wasiang bang mahal kere.
Alaman ni sekitar kaji berok atau balang yang ini deman NEHU kamu balang. Memang hilang ini. Kalau mana yang kau presiden le yang bisa nuker bangsa yang hilang, ni jangan tempat NEHU masuk hari, kelam masuk hari. Boleh sih pun apa balang, jangan bisa nuker le kampi saja. Negara yang ini nampak, hidup yang nampak, ikut bok yang ini. Nyesal sakramai, Ukraina sok ni. Nampen sok, Ukraina belai sakram, Ukraina belai kentumen dan sedih, boleh sesat konferensi. Boleh sesat konferensi, membaik sakram, boleh sibuk nak mabalan, ikut program nyesal sakramai. Ini kalian manfaat kami ni, kalau yang selak saya manfaat, kalian ngomong. Kami yang makin bahasa bahagia ini loh baik pak, contoh sama buat di baik saja, terus yang baik pak semua nak baik itu loh, boleh mati dah ujian, terus yang terus keren, ya kau dari baik, kata kuat, yang belum ini jauh, tak tambah halang, yang belum halang, kalau Khuborjylla cium ini, jangan coba halang yang Publik Sibun Balang, dua larvan senem, dekrestom ini. Ini kini bisa nyuper ngan ini presiden manfaat, senong, wasiat bang mahal keren. Alaman ni sekitar kaji berok atau balang yang ini deman NEHU kamu balang, memang hilang ini. Kalau mana yang kau presiden le yang bisa nyuper bang mahal keren. Ni jangan tempat NEHU masuk hari, kelam masuk hari. Boleh sih pun apa balang, jangan bisa nuker le kampi saja. Negara yang ini nampak, hidup yang nampak, ikut bok yang ini, nyesal sakramai, Ukraina sok ni. Nampen sok, Ukraina belai sakram, Ukraina belai kentumen dan sedih. Boleh sesat konferensi, boleh sesat konferensi, membaik sakram, boleh sibuk nak mabalan, ikut program nyesal sakram ini. Ini kalian manfaat kami ni, kalau yang selak saya manfaat, kalian ngomong, kami yang makin bahasa bahagia ini loh baik pak, contoh sama buat di baik saja, terus yang baik pak semua nak baik itu loh, boleh mati dah ujian. Terus yang terus keren, ya kau dari baik, kata kuat, yang belum ini jauh, tak tambah halang, yang belum halang.
Kalong ke jingger khu ke bakrau na kebenta ki Peit reunget jong ke St. Francis Xavier Parish nong klau ha ke bakilayo yu lingdo soblei bathamai u Father Domitius lingdo u balasya penkentang lingdo ha ke khatwei terik urempang arjar arpusau ha parish nong klau ke baha bapo ke Nongston Diocese ha ke bala penkentang do Bishop Wilbert Marwen Bishop ke Nongston Diocese. Father Domitius Lingdo udi kun jong ba Nicodemus Pariong bam kwai hadwaru blei mat kong Florentina Lingdo. Lakai u ha ka arpusan terik naitung khat kendai spak kendai pun riu udi kun bapra na pedenggish pongut chipara hendri ngut kentai bat saw ngut chinrang. Father Domitius ula shemye ke kentin imsngi na kasam shispak khat kendai ke dukot ke bapra ke boong ngakermen ha ka kentin jong mi. Hakini kesngi kentang lingdo yu Father Domitius lawan ban penmentai ke mas bekut du Bishop Wilbert Marwen Didi Bishop ke Nongston Diocese kumukongsan. Haka jingedon ringkat lang Father Ansem Nonglang Vicar General, Father Alfred Almeida Parish Priest, Father Anthony Peter Raj Assistant Parish Priest, Father Mahesh Mahali Assistant Parish Priest, lembat kiwe pat ki padar ki sister ki brodar bat ki pat reunget jong ketikathan bat na kiwe ki jaka. Haba ai ki tin sneng tin krau Bishop Ulong, Shibun lakot Henry Kindiat lajit. Ula persat bat paria ye ki tiki kintin da kabathau ye ki babon ki kena samla ki bela lej ban persang ban long ki reuniam Henry tang Kindiat ki bela syajit. Syu Ulong ru baka kamram ban ningkong du jong uling do kadai ban kenya ye kemas bukut bat udai ru ban long unong yelam bat kejingking ban penyajan ye ki pat reunget bat ublei. Udai ban duai na kebentai lede bat ikiwei ru kumju. Bishop ula pentip ru bo Father Domitius untreino ah parish mautong. Shwaban penkut ia kemas bekut ladon kejing penkup buram ke belingkot yu bishop bat ikiwei de. Hakanok pai sngi ladon ke cultural program ke belingkot ha ke berkipat reunget jangkete ke parish kelai shimentalang bat but sekejing mani sakramen Balayalam do Father Thamai, Father Domitius Lingdo, Hakaba ki Peit reunget kile shimenta da kajing shirham. Ki prophet ki nong ya tulupa ki balajit dau play bakin ken mau ya ki khun jong u ban phai show play. Tementa gasngi ngidon hangne ba ngin sakhi bat ngidwai kerpang na gabanta kajing kentang lendo so play ya utikon Domitius Lingdo. Kajing long lendo kade kajing jit jong play. Shibun lakhot kendiat la jit kini kide ki kentin ke bau Jesu la kren. Shibun ki samla shenrang bat kentai ki bala syakhot ki balej ban persang ban long lendo long runiam ban lej ban long pastor lane ban long kita kinong yalap jong ublay Henry kendiat ki ban sacha jit. Kani kadi kakam ka jong ublay kam day kakam jongi ki briu Henry ublay uai ka bor ban pen kamti balingba u bishop uba lajit na kakenhun balang ban la ban pen kentang ya udikon ban long lendo ya kidikon ban long lendo ki balajit do play tementa gasngi ngidon hangne ban ay ya kane kabor kerpang ya udikon Domitius bon long lendo so play ya ka bau play ulajit yo te habau play ulajit bat pan kentang ya ulendo ke kakam bo ai unle ayu utau lendo balai habda jit kerpang balai habda pen kentang ya ki lidar jong ka perthai klem da jit pan pen kentang ndai la jit ya ki ban kinlong kinong yalam ndai balai yau lendo la pen kentang banle ayu para bangit biit ka baning kong ka bau lendo ubala sya pen kentang udai banle ningkong ya kacing le niam ha kabalang kabaar lajit ya banlong
unong kenya namar haga cing kenya jong kamas bakut klem lendo omla ban penlong ya ke cing kenya habangi peit ngi pai nadu ke cutang barim bat nadu kinyam barim dei ban don ulendo ubadei ban kenya omla ban long da mano henrai dei tang ulendo ubala sya pen kentang ubala ban kenya ya kacing kenya kayu keris pukut bat uba la samlang ya kiwe telendo ulong ru upedeng haga cing ya dei ublei bat ubriu unong yalam bat ulong kum kata kacing king ban penyesno ya ubriu sya ublei ya kibriu sya ublei ulendo lapan kentang yu baun duai naga benta ya ladi duai kerpang naga benta kipai chong ban duai naga tagadau kidon kapor ban duai ban penkot ulendo udai unong le niam ya ki sakramen om don bala ban le niam ya ki sakramen nyau teli ki sakramen dei tang ulendo bala syajir badla syapen kentang tenamar kata kacing long lendo kadai sisa kane kaba uplei ulacit omla ban long nele damano mano ya kane kakam i tuai kerpang naga bentau dikon domesius baun sim bat tuai naga benta ki pacong ublei banadu mentaga sengi kaba mau ula sim ya kene kekerdan kumulendo daisu ukna samla daisu uta uba dei naga benta kakur kajat jong kayeng kasem hod udai ubami na kayeng kasem na kihinmen kipara hendrai udai na kabenta kabalang na kabenta chongi unlong ukni unlong utau nong yasat unlong utau nong kenya na kabenta kabalang na kabenta baro kiba ubishop upen kamti hau ya kakamram ha kaparish baudei bantre kipat runget baro kidei kikimi kikpa kihmen kipara kichong kumbau jisu loong haba kiwan kito kibahayeng asem kikot yu haba udang don haga ceka jingkeren jingduai haba kiwan kot yu jisu imei ipa kihmen para jongpi kidon kiwan hangne jisu wang kihmen kipara jongi jonga dei kito kiba komu yau play badle ya kamon ka jong play kani ken kadai kamba une yau ba ni terwa hame upa be subun un yo name ya ge jing senran ga jing tenenti ba ge jing ker khu selenter ga jing im jong u dau kris utrai jongi hey toya don lembat ni a play try kanra ko pa bu khu ko play don bortam bat ko play na pam chukut meu balong katlong bat ka thamei jong ka puram bat ka kerdan long briu man briu meu balong nong sambanta bat nong the kerhai ya ge chinga e baro par mame uba ka perthei maryang kami name dau ba ki e ke baro kine bat kisken mame ken babu bathung haki kerdan baper ya kinong bot nong rap baterpang jong khon jong me uji sukris daga bor bakai kia du mensim bakut kenang ba nandu penlongkur longdo yau pa jong me nadu basang gajutang barin lami kikam balaseng labu dakinyam karukom ba kenjablei hadin bamelatung yau moses badu aron halo rupai jong me ban senchar bat penkut penkentang yu haga jing imblei melajir ya kirang kensai haka kerdan bat keburam ba ijot bat babur ban ba kindon lem bat ki ban yarab ya ki haki kambaro
kumta harikanja mela island ya kamen simpre kam bakai kia rumoses iha kadonot chongki nyau pangot ki briu ki basem phang kumta mela the karhai haki khun waron na kabor bakai kia bapahu chong pa chongki khnang bakin duk don kilendo ki ba kumba dawa kaan banterwa ya gecing kenya ha kajing kentang gecing kenya kabalong kadak jong gecing ap jing ong ya gecing ha baro kabawan hadin hapur kadu pok pa bakut melapha sakaparthe yalau kun Yesus Kristus kumunong lam khubor chonge badulan do rang ba chong kanyam karukom chongi Badu Yesus Kristus lengbang mensim bakut ulatarwa yalde hame kumujing kenyau batlem Badu lapan long ya ki apostol chungu ya kabau lapan kentang haga cing sisa kum kinong trelem ha kabapan dep ya ki deiti cing play chungu nang ta mel a ya ki apostol ya kinong but nong rak ban pendena ha kaperthai bar ya cing im lengba ya cing khar sin da kum siar rupa kenang bakin yo cing sa cing thia na kaduan chomne nang ba kinong pop kin yo ya ga cing pen yesut bat bakin bat ki bapang banyun kinla ban kibian to ai bon ya solang bangi ko trai kenra ha ka duai ka phirat ha ka kerpat ka kerpon ya ge chimis nei chomne na ga banta ki pat ki ba melapen khamti ha u ban pet ban khmi bat ru na ga banta ka perthei baro hawai ha ka ne ka rukom ki chat ban riu baro asatla ka perthei enda lalum lang hau kris kin kelalong uwei pa chombe ba kunta kin dap pura bat janai hakahima chombe dau trai chungi chuskre sukhon chombe ba im baru basensyar ringkat badme ha ga chingalong kawei chombe simbakut ublei chunam la chunam subha yeshong badang ri sinrai mencapat ke ban phong yang sasisin daga jimpong jong ling do so blei Kemam, kum kada kajing sungu akor ki bahing ban ai jing ai na ka bantai bishop ji kum ju ro yai pada asdem i bikar general pari paris praise jungi pra Alfred Almeida Kajing kublai kalejru ya ki rectors prostar jongkaro serio school convent ki basneng berkentu inga man kapon kublai shibun ya kajing karsian ai mensim jongpi ya ki MLA ki MDC baro kinong mikmar jong kene kadong kathain jongi kublai shibun na kabanta kajing tresi tom man penroy ka baha kamian ha kane kadong kathain jongi ya baro ki bala kersian yang hakileng ki bapher klem dan nyo kerteng kublai sibun kublai si jahat jarngu nakabanta jonghi kajing kublai bakham karpang kale sya imei bat ipa balabam balish balabam kwai adwaru blei ibalapen he pensang lari la sumaringa hadu dangrit ki bala hikayanga bantip ya ublei maybe ublei umkarku ya pi mapin sem jing sup jing kmen haga jing iem jong pi ya pi baro ki himen ki para junga kublei sibun ya jing e be ka jing san jong pi kublei sibun ya ki lengdo ki reuniam baro ka jing kublei ka lejru ya ki katikes jong ka diocese no ton ki rang ba balang
Haman lagi balang snong jong kapare snong cloud jongi kublei sibone ya kajing kersan ba kajing ai men sim jong pi no ai kublei ru ya ki koya ki bla rai so tanam ba pin chong siet in sungan ha kane kasin ba crowd jonga kublei sibone kajing kublei kale ru sha ki mi kha ki kur ki kha ki ba hayen hasan ki parlok jonga ba di committee ba pet the pair decoration committee ordination committee food committee parbaro ki committee ba pher pather kublei sibon ya ki seng ba pher seng lokmi seng longpa seng samla jong kapare jongi kublei sibon na kabanta ka jing trei si tom jong pi kublei shahjar ngo ya pi baro ki balawan majan ba na jingai tora ya ki jingkel khu jong kublei saki ing ki sem ki snong ki thao jong pi kublei sibon kublei shahjar ngo ai chung Subhaya Utrai udon ringkat bat pi rum Uble baran boy baron kerku ya pi Ukpang ukun baru men simbaku Amen. Te ngapan benah hangni menta bau fada domesius lingdo un salit trei ha parish mauthong. Badda kini ki khubor ngila poisha ka bakut jang kani ka thup khubor. Ni ai ka jing khublei phi baro ba phin kot phin klan bat ni kerpat e phi balada don ki khubor ki baja ha ki parish ni ki shnong jang phi ba phin pha ne pentep shangi how teu number badon ha ka screen jang phi kenang bengin dang la ban pen mi man ka tayo ye ki khubor niam ka jela. Khublei shibon ublei un kur khu ye phi